Hello my beautiful people, mumeze fresh. Ewana nizere ko mumeze neza. Nizere ko ibintu ari amahoro. Ariko se ni gute bitaba amahoro? There is no way nyuma yo gukubita Liverpool, the so called champion. Ubundi ni gute Liverpool itwaye igikombe cya Premier League kwe? Iza mu rugo nka Ikubita akanyafu. Ibitego bitatu, 3 goals to 1. Habuzeho gato byari 3-0 ubundi uyu munsi Chelsea yari brilliant. Chelsea yari perfect defensively, offensively, tackles here and there. Liverpool tuyihaye isomo ryo kugenda bakigaho. Ariko hagati aho abakinnyi ba Liverpool nabonaga bakimeze nk'abari muri hangover, kumara icyumweru banywa baserebura bavuga ati twatwaye Premier League, we are the best team in England. Ariko uyu munsi the Lion of London showed up. The Blue London, what we call monster Chelsea Football Club, iragenda igukubita ikipe ya Liverpool nk'abadahari rwose, iragukubita irongerera gukubita. None ikintu cyahise kibishyiraho ikirungo, ikipe ya Arsenal yari yamaze gukubitwa n'ikipe ya Bournemouth, match ya Newcastle, ubwo yana amakipe duhanganiye Champions League qualification. Newcastle United ikubitwa n'ikipe ya Brighton ku munota wa nyuma wo bita Isaac akaza akishyura agatego bikarangira ari 1-1. Ariko yo nta yandi manota abiri ba dropinze, kuko ubu ngubu hagati yanjye na Newcastle harimo nta nota na rimwe ririmo, turanganya amanota. Reka nze mbanze mbirebe neza. Newcastle turanganya amanota. Newcastle amanota 63, Chelsea 63. Ikipe turusha inota rimwe ni ikipe ya Manchester City ifite 68, ikaba iri ku mwanya wa gatatu by'agateganyo, kuko aya makipe yose ndayazi udakuyemo na Arsenal. Arsenal ifite 67, kandi 67 na 63 harimo ikinyuranyo cy'amanota 4. Hasigaye game 3, game 3 zifite amanota 12. Anything can happen. Nuwavuga ko Chelsea zarangiza ku mwanya wa kabiri nawe wamutera amabuye, kubera yuko Arsenal se ntabwo iri muri what you call falling motion. Ni kwa kurufata akabuye ukagashyira nka hano ukakarekura no hasi ngo ba kadafite gitangira. Bakubiswe na barabanje kuri match ya mbere, bakubitwa muri Champions League, bakubitwa na Paris Saint-Germain. Bitabaye ibyo bakubitwa bakiva muri Champions League. Bournemouth birabakiriye. Uyu munsi turi buze kubareba, next week turabareba ko bazitwara imbere ya Paris Saint-Germain. Izabafata ku gakanu nk'ibisanzwe ipari. Ariko ntago ndi bubare writing off. Sina Arsenal yanzanye uyu munsi najanga kugira ngo twenjoyinge win y'ikipe ya Chelsea Football Club. Statement win. Buri muntu wese yaje kuri stade avuga ngo Chelsea barayimena gatuza, Chelsea igiye gukina na Liverpool. We Liverpool murayizi? Reka none mbibasubiza icyo kibazo mwibazaga. Liverpool ndayizi. Liverpool ni ikipe Enzo Fernandez yacenze. Liverpool ni ikipe Noni Madueke bari babuze aho bamuhera. Liverpool ni ikipe uwo bita Cole Palmer wari umaze imikino irenga 500 adatsinda igitego, yongeye akayibonamo igitego. Liverpool ni ikipe twakubise ibitego 3. Igitego cya mbere, the first goal was brilliant. Cya gitego bita amahe byahere muri midfield umujama wanje uko namushyizemo muri line up yanjye prediction. Enzo Maresca yaranyumvishe neza, aragenda gushyamo Romeo Lavia the monster, aragahoza akabaro abaga kubiso bita Cole Palmer was brilliant in that game. Cole Palmer abakinyi ba Liverpool bagenzo ngo mwirundireho, abaga kubiso bita Pedro Neto ku ruhande rw'iburyo. Neto aragasunitse abakasaga korosi muri box hahandi mu rubuga rwa penalty. Karagenda gasango bita Enzo Fernandez ahagaze nta kibazo afite, kwituza ryinshi cyane, aragakaruma buff. Igitego cya mbere Liverpool birakiriye, byasabye iminota 3 yonyine, 3 minutes kugira ngo ikipe ya Liverpool ibimaze gukubitwa. Hangover za celebration z'igikombe zibe zibashizemo, bahita bavuga ati twageze Stamford Bridge. Iminota 3 yonyine yari yagije kugira Liverpool tube tuyimenya gatuza. Ntabwo ibyo byari bihagije, nta nubwo byari ibyo gusa. Mita ya mbere ikipe twayatatse tuyusha ibitego bitabaho, uwo bita Trevor Chalobah
reka mbere muri defense kumutoza rwose uyu munsi yari spot on yagiye nimba yarumvishe video yanjye nakoze video yanjye muze kwirebera hano ya prediction abatarayirebye kuko line up natanze niyo umutoza yagiye yarayizana ayiterekamo kare kose line up namuhaga kuki atazumvaga kuko match yatangiriye inyuma ya match ubundi ino match yarivuze ibintu byinshi iyi match yarivuze ngo Chelsea ni itsinda irahitiza muri mix cyo bita mix z'amakipe azikwalifia muri Champions League kuko nabwiye ko hagati y'umwanya wa kabiri n'umwanya wa gatanu ariho Chelsea iriho harimo amanota angahe 4 yonyine hagati y'umwanya wa gatatu n'umwanya Chelsea iriho wa gatanu hari minota rimwe gusugo muri kumbwira ngo anything can happen byatangiriye ku bafana ba Liverpool baza basasengwe ngo champion baririmba sandirimbo zabo ngo bari champion match taranatangira bibagiwe ko ikipe Chelsea maze gutsinda game 3 zikurikirana bibagiwe yuko dufite agahinda ko kuba tumaze season zigera muri 3 tudakina Champions League kandi ariho mu rugo ariho tubarizwa ibyo byose babyibagije baraza none ibyo bidahagije mbere ya game dutonda imirongo tubaha icyo bita God of Honor narabasobanuriye muri match preview twatonze imirongo ibiri myiza abakinnyi ba Liverpool rwose binjira n'agatuza bakareze tubakomera amashyi abakinnyi b'ikipe ya Chelsea tubakomera amashyi binjira muri stade nk'abami pe nk'abantu batwaye igikombe ibyo byose byabahumye amaso bumva ko ewan they are the king bibagiza yuko naje nje pite karungu icyo bita karungu sibinje tubaha amashyi by the way kwari ukubishyura kuko natwe 2015 baradukomeye twatwaye igikombe cya championnat twinjiye rwose badukomera amashyi ibyo byari kimwe nta nubwo nabifashe personal ikindi kintu cyashyizemo ino match akantu ka crutch kanwe Liverpool ku isoko twayitwariye abakinnyi batatu twayitwariye Obita Romeo Lavia byabariye ahantu kugenda tukamukura muri Southampton tukamusinyisha Liverpool yari imumazeho hafi imyaka 2 imugenda runono twaraje dushyiraho inote ibyo byatumye abafana baza kuri stade bavuga ati uramupeti nafata baro tuzatumuvuza y'induru icya kabiri Obita Moses Caicedo brilliant performance nawe twaramubacapye muri transfer window Liverpool nayo yaragira teretera muri Brighton iratereta inemeranye igiciro na Brighton ariko Moses Caicedo yanga kugira gute gusinyira ikipe ya Liverpool Moses Caicedo araza yigira mu kipe ya Chelsea kuri transfer fee ya breaking record nta mukinnyi n'umwe muri Premier League wakaguze wari wagura miliyoni 120 uretse Moses Caicedo kugeza na n'ubwo nta mukinnyi n'umwe uramukura ako gahigo so Liverpool akukose karakajinya k'abafana ba Liverpool badufitiye ibyo ntibyari bihagije twinjiye mu kibuga none abakinnyi ba Liverpool bavuga ati mureke dushwanyaguze Chelsea twereke Premier League yuko turi deserved champions ko iyi championnat twitwaye tuyimerite muri kumva ibyo bintu byose byaberaga kuri game imwe agapira ni tugatangije Liverpool ibona imbaraga turazibarusha kuko bamaze igihe banywa basinda barara mu tubare baserebura ntago baza rero ku ikipe iri full focus ivuye muri Conference League gukina game yacu ya Conference League Liverpool mabyuka ko muri Champions League bavuyemo bamaze icyumweru cyose banywa basinda badatekereza na football batekereje football buriye bisi bazana he Stamford Bridge baje kuza kunyweta ku ikipe ishaka gukina Champions League how nababwiye mu minota 3 ya mbere Liverpool urushyirwa mbere yari yaruri Romeo Lavia brilliant performance Cole Palmer brilliant performance umutoza credit goes to Enzo Maresca kuko yari spot on mwizamu yagiye ashyiramo Robert Sanchez aramubwira ati ewan uyu munsi uri free wakina long ball wakina short ball uko wikina kose ndashaka kudakora ikosa kandi nta kosa na rimwe yigeze akora keretse ku gitego yatsinzwe ariko uramutwe nta muzamu batawutsinda rwose Virgil van Dijk icyo ngicyo cyo rwose tunagikiriyaringa defense yanjye uko nayo muhaye niko yagiye akayima yagiye anerekeramo Oliver Kuri anekeramo Trevoh Chalobah was yanyibukije bita Rudiger Antonio Rudiger atari muri Champions League ejo bundi bakubitwa na Arsenal Rudiger wo muri Chelsea
nta mwataka umukozanya obaro haba ku mitwe haba hasi haba wacikaga Mosara yacikaga uwo bita kukurera bafu ahita agwa muri kimasa ahita mukuraho baro uzana ikirenge agikata uzana umutwe awukata buri kimwe cyose akata. Brilliant performance from my boy Trevor Charoba. Liverpool absolutely amazing. Undi mukinnyi nagenda navuze umukinnyi bita Mark Kukurela yagiye gufatira Mohamed Salah amushyira muri pocket turamubura game yose agapira kose afashe yabaga hari bambwiye ati brother tuza kuko uyu munsi urebye game ya Mark Kukurela ntago yigeze yemvovinga muri attack bari bamuhaye mise bambwiye ati ikipe niri budefande ikipe tugiye guhangana turashaka ko utumasteringiro umuntu bita Mohamed Salah. Of course Mohamed Salah ntago wa mastering 100% byanze bikunze nk'umukinnyi nka Mohamed Salah abari bugire icyo bita moment abari bugire time yiwe ariko Mark Kukurela ya making sure yuko Mohamed Salah atari buhave kandi yabikoze neza 100%. Ku ruhande rw'ibumoso umutoza yagera avuga ati Reece James bantu tuze iyi game ni ibindi Gakpo ari bukwirukanse agukuremo ibihaha aragenda hatereka sibunda mwitande none Ngolo Kante A2 yagiye kuzana Moses Caicedo amushyira kuri right back aramuga ati Gakpo nafata barujugunye mu bafana Moses Caicedo this guy Chelsea yarakoze kungurira umukinnyi nka Moses Caicedo yaba twari dufite nka batanu Moses Caicedo ubungubu ndeba match ya Chelsea nageretse akaguru ku kandi high pressure na mufana Chelsea ubukirwaye high pressure nobody kubera ko ubita Gakpo yafataga baro shyira hasi Kimisaka nibari Kimisaka afata baro bashyira hasi Moses Caicedo top performance muri midfield none yagiye ashyiramo ubita Shaq Lavia udupase twose Liverpool yageragezaga gucisha hagati batumimimiza udupasi twose connection ye hagati murabizi Virgil akunda gukina pass icyo bita throw ball azicisha hagati zigenda imbere naba Alexander Arnold nawe ni umuntu ukunda gukina pass ndende ariko izo pass ntago zacikaga ku musore wanje Romeo Lavia yabaga hari akatinga kandi baro yose afashe ahita atanga pass itabaho muri game. Romeo Lavia niwe mukinnyi wenyine wagize icyo bita 100% pass accuracy na pass nimwe yigeze agira miss pass ngo ahite hanze cyangwa ngo undi mukinnyi yamwambare no he was perfect tackles ufata kabaro agushyira hasi iyi game abakinnyi bose ba Chelsea baje bavuga ati aba baginga reka tubihorereho ibyo nibihagije nzaniro bita aragenda nzaniro bita Enzo Fernandez mu mutima wa defense mu mutima wagati muri midfield ni naho byahereye none igitego cya mbere ni naho yagitsindiye kuko twakubise Liverpool counter attack byandi byabo byo kuza bakatwataka ngo nta mukinnyi bari busiga inyuma twakubise counter attack Liverpool iribura neza none Enzo Fernandez arayiragira aragenda guhagarara muri box akabaro ka Musanze niwe yagakubitiye touch ebyiri zari zihagije kugahagarika no kugakubita buf igitego kiba kigiyemo ikipe Chelsea biraje none ikipe Liverpool tubatimereye nabi kuri attack. Cole Palmer inyuma y'umwataka wozi Cole Palmer yabonye man of the match well deserved ku gitego cya gatatu ari na penalty yatsinze ku minota 95 irangiza game brilliant. Uwo bita Alisson Becker ni yamenya hano bariciye kiretse kwinaga nyina akavuga ati batanseka ariko Cole Palmer under the top, under the bottom, under the carpet, under the earth kugapira kihuta cyane very speedy precise igitego cya gatatu kiba kigiyemo kipa Liverpool bibuze ahera na ariko begi kosa nari muzi ryo kugenda nahaye shout out ku musore wanje bita Noni Madueke. Noni Madueke Liverpool yo yari yananiwe rwose kumukura akabaro ku kirenge kuko Noni Madueke ni wa mukinnyi uzagucengera ibumoso akagucengera iburyo akagucengera ibumoso akagucengera iburyo none bagiye bamushyira ku ruhande neza navuze mushaka kuri left wing bro
I like Jordan Sancho ariko none Madueke is another guy. Pedro Neto hagaya amakipe azapfa, amakipe atatu asigaye: Newcastle, Manchester United, Nottingham Forest. Murapfuye. I have none Madueke, I have Pedro Neto. Muzataka nde mureke nde, kuko Pedro Neto ni ingerage. None Madueke afite skills ku kirenge, kumukuraho baro ni ukumukuraho ikosa bakaguha jaune, wareba nawe bakaguha n'umutuku. Passe zabo amahe. Umuntu wenyine utagize performance nishimira n'uwo bita Nicolas Jackson. Yatsinze igitego baracyanga yari yaraririye, ariko wabonaga buri mukinnyi wese muri Chelsea ari on high level. Ariko Nicolas Jackson yagize byusa nka 60% the expectation nari mufiti, kuko ni umukinnyi nanze ko bitewe na forme yarariho, bitewe n'imikino ingahe itatu yose amaze atsinda ibitego. Numva ibitego bitatu mu mikino 2 numvaga ko kuri Liverpool na chance bari bumukerete ngire ari bubonemo igitego, ariko disappointment kuri uyu musore kubera ko ntago yigeze atsinda igitego kandi yabonye chance. Brilliant performance ku bahungu banje. Nanjye kuvuga ngo title race is on, title race yo yararangiye. Champions League race is on. We are back on our level. We are back on our competitive moment. We are back on our spirit. We are back on top where we belong. Ndashaka kubona ikipe ya Chelsea yikarifira muri Champions League. Ibya Conference League mu bishyira ara ku ruhande, forget about it. Ndashaka kwinjira muri iyi season nihera. Shout out kuri Damark, umusponsor wacu mushyashya, kuva yaza, kuva bamwandika ku ikipe ya Chelsea nituratakaza match, niturananganya ye nugukubita amakipe. Wabona ari we, reka ndeke kubivugira hano. Reka nsoreze kuri uyu musore wanje bita Cole Palmer ku kiganiro ajyanye n'itangazamakuru nyuma ya game. Hako amagambo yavuze amwe namwe sindi biyakoreshe. Yagize ati I was fully focused even in tough moment. Nagomeje kugumya focus, so ndayitikira focus nago nabona nahojejeho, sinigeze ncika intege nubwo bitari byoroshye. Hari igihe cyageraga ikipe yanjye gatsindwa nahushije ibitego, natekereza ati bano bakinnyi hano bari kugira ngo ndi kubagambanira, ariko ibyo bintu byose nibyo byangomye ku mutima. Sinigeze nkuzaho training, sinigeze nkuzaho focus, narakomeje Cole Palmer. Niyo mpamvu n'iki gitego nabonye kidizavingwa ku bafana, n'icyo abafana kabisa mu gihe kinini cyari gishize abafana mba disappointinga. Uyu munsi bari bakwiriye ibyishimo, kandi koko twari dukwiriye ibyishimo kuko it has been a long time tutabona uyu musore wanjye Cole Palmer kuri score sheet. So murajyaye ko twaje, murajyaye ko ikipe ya Chelsea yaje ko none hije, nubwo muvuga ngo sezirarangiye. This is where it matters most. Aho gutangira neza ukarangiza nabi, watangira nabi ukarangiza neza, uwo ni njyewe. Ubwo nawe ufite uko byumva. Reka nanasoreza ngandike gukora ikiganiro kirekire. It was all about celebration, it was all about connecting with Chelsea fans. Nizere kutagenda udakoze subscribe, nizere kutagenda udakanze like, nizere yuko ahantu hose muri kwenjoyinga ino moment ya Chelsea, kuko izi ni moment ziza gake cyane. Reka mbasezerane ngira ngo a la vista, ndabakunda cyane. Ciao.